Oke guys, aku mau masak guys. Nanti nih. Wah, buat ini nih, buat yang motong. Guys, dagingnya aja kan eh. Ah, kira-kira segitu dia. Ladakeun we kitu teh. Ladakeun. Bro, ladakeun. Ger. Wah, lada ya, Bang, guys. Uh. Oh. Ya. Sip. Laut, laut, laut. Laut, laut. Ayo, satu perkiraan, Bro. Wah, ada. Pak, misalkan Pak. Lada, yo, guys. Sok, sok, sok. Abang, aja kan Pak? Ya, terus malah. Saya bersih kok. Saya mata saya tinggal di situ tuh. Nih guys, kalau buka pecin jangan digini. Kalau digini wah bahaya. Jangan digegel gini guys. Cuci bodoh gini aja. Jangan digegel gini. Nih, gegel gini. Jangan ya.
Ya. Ada yang guys. Ada lagi ya. Ini daging kambing guys, kalau ditutupin ini jadi daging sapi ya. Kalau ditutupin jadi daging sapi. Ini tadinya daging domba, kalau ditutupin jadi daging sapi. Sip. Hey. Hey. Pakcik pulang pakcik. Enggak ya, dia tadi kan. Ini sama. Oh, aing susah cai, poloyokan. Kenapa? Mantap haji lah. Siap, semuanya. Ah. Hehe.